Ituloy tayo dito, lesson tayo ti grow. Why grow? Okay? So, naadal tayo itay kakabsat. Number 1, spiritual growth protects us. Protects. Proteheran na ka kadigiti makadadael. So, dapat ti panagbiag, amum ti umiwas. Amoy umutlat iwasan yon. Kung nadaging ka, Padre, may kapela mang shot dito. Amum mo ti umiwas na. Amen. Umayag patayaman tawete ngayon, amum mo ti umiwas na. Amen. Awisan na ka man, di kita barkada mo, di ladama na papapanan yon, amum ti umiwas. Kunadan to kingkan, abay, makadlaw kami kingka, di kamot umayon, di kamot sumursurutin, di nakamsamag kay kayatin, haangatehang kay kayat, ngam agmat matsurak kami nang ko naman. Agigro akon, Kristiyano akon, adati apo kanya akong binalbaliwan nak. Umay kay kit DJ church me, tapno mabalbaliwan kay matsamo ko na. Spiritual growth protects. Number 2, spiritual growth prepares. Isagana na tayo. So anate ko nakitay, ti panagbiag, hanlang nga nalaing ka nga umiwas. Dapat ti panagbiag, ammom nga isagana ti bagbagim. Alright. Spiritual growth prepares. Okay? Number 3, spiritual growth participates in strengthening the church. Spiritual growth participates in strengthening the church. Amom kakabsat, amin tayo, adamot pakipartisiparan tayo amin Ngam no, ag-grow ka ti spiritual life, ag-partisipar ka, amom ti pagdapat nga pagpartisiparam. Okay? Ephesians chapter 4, verses 15 to 16. Irugita lata di 11. Start with verse 11. Ephesians 4, verse 11. Kunana. And He gave some apostles, prophets, evangelists, pastors, teacher. Digitoy itintuding ti apo nga mangidaulo iti church. Okay? 12. For the perfecting of the saints. The word perfect means to be equipped. Narigat mo't agakabsat no ag-ministry ka nga di kamot nga matraining. Okay lang nga di damdamo, sursuro ka, pero dapat matraining. Perfect for the work of the ministry. No, obraan tayo di trabaho. For the edifying of the body of Christ. So, if you look at it, no siya ko member, kat naadalan nak, nasursuruan nak, may panggap, iti biyag, ti apo, ti Biblia, nasursuruan nak. Ano mapasamak kanyak? I will do the work of the ministry. I am not only prepared, I will participate. Naawatan nyo kakabsat? Amom ti tao nga matured kat kwa, han na lang akit kitaan deto building. Pampanunutan na, ada nga tapasit ko. Kasi, ti mature nga tao will always think, no anat maipasit na. Yan ang mature mga kapatid. Naawatan nyo? The work of the ministry. So, panunutam ti sarilim, anamot ti pasit ko. Now, it's good nga makita yung dumakkel de ti trabaho ti Apo. Amen? Naragsak kay mo't lang. Nga lumawlawa ti trabaho ti Apo. Very good. But it's one thing nga makitam di pa nag-grow ti ministry, is another thing nga adda partem ka di jay growth. Addamot la partem. Diba? Kasi if you are growing, ti sumarunod you will take part. Malagip ko, kung na ni mamagat kita man lang ko na. At idi dumadadakil kami, nagbiyahe kam nga kastan, idi ubing kami pelang, siyempre among ti nanang agat, no babasit pa iti anak, abus akayam di ubing, bit-bit mo pa idi gamgamit. Kusto? Tunod dumakil di ubingan kakabsat, hamon nga ubaanan, isupayan ti tumulong nga agbit-bit kadagiti, gamgamit. Anat na pasamak king kuana, imubing. Nagmature. Naawatan yung kakabsat. So, idi ubing, siyempre, bit-bitam, amin na gamit, amin. Diba? Iso nga, makitam tinana nga, babasit ti anak na talaga nga, kasla amasaw na nukwa. At ada uba na nga ubing,
Adan to pa iti bit-bit na nga bag, nakabakpak pa, sanay durduron di stroller, di ba nga awan di, adaging guana di ubing. Tuno ko nagring di cellphone na, kasano pa na nga, nahirapan. Pero pag lumalaki na yung mga anak, di ba kakabsat? Adakadwanan nga agigam ti bag. Adakadwanan. Kasdi kayo mo lang, amen? Kasdi kayo mo lang young people? Ang pastorata, di kami agbibiyahe. Kunayo kami na. Okay. So, parte, katulungan mo. Kastamot ti church kakabsat. Why grow? Apa nga dapat grow ka? Kasi, lang arod mabain mo ti apo no 5 years ang kas kapela bisita mo. Grow ka atap nun kastahan ka mo da kalabis bisita ka na yun. Adda partem. Make sense? Amen, kakabsat? Kurak karod, amom deta new Christian, di kita kabaro. No immature, no new Christian, kat immature, blessing yan. Diba? Basta kung sino that new believers say, dito itata. Ito kayo man, dito new believers say, dito? Sino new believer tayo dito? O ni, brother, ano taga mong brother? Taga-Bintar. Edmar. Tumagder ka man, Edmar. Ito. Ayan. Kasama nila, Brother Ryan, doon sa kanilang negosyo yan. Okay? New believer. Although, nag-attend ti Baptist di America ide. Tama ba ako, Brad? Churches. You attended churches in the US before. Tatanag yan, dito Pilipinas kakabsat. Ang kabaro dito church tayo. Edmar. New believer. Blessing siya. Amen? So, anat-aramidan kini Edmar. Bisitaan, discipolan, sursuruan digiti basic doctrine, sursuruan isuna digiti basic Christian life. So, anat mangyari king kuana? Maamuan nat kinapudno, mabalbaliwan ti biyag na, masursuro na ti agserbi iti apo. Mabilis yan. In 6 months. Thank you, Edmar. In 6 months, dakkel pag-improve na no talaga madiscipolan. In 6 months, maadal na ti eternal security, maadal na ti Holy Spirit, may lawlawag digiti speaking in tongues ng obran ti daddo mga relihiyon, maadal na digiti may panggap iti church, may panggap ka digiti prophecy, ado. Diba? Tapos, mabalbaliwan ti biyag na. Tunukwan, ma-involve iti ministry kakabsat. 6 months. Malaki ang pagbabago mangyayari yan sa kanya. Pero, halimbawa, kas pagarigan ni Edmar, 6 years sen kakabsat, kas JP lang. Ang blessing nukwan kakabsat. Now, hangko kayat nga ibaga, ngam na dagdata na dagsen nga ibaga, tano na bayag ka Kristiyanong kat hang ka gigro, hang ka blessing. But I have to tell you, kakabsat, tapno agwa tayo, agreeing tayo. Kasi, kasting amin dito, let me explain to you. Amom no na irugim ti naging new believer, kat haan mo na sursuro, digiti basic nga surutem nga habit, ti believer kakabsat, marwam ka nga umay makigimong, ngem wrong tinakasanayam. Kat DJ na bayag nga umay makigimgimongan, nga naruwam itihan na usto nga Christian life kakabsat, haanen a blessing, agbalinin a burden. Naunawaan nyo? Kasi kas pagarigan, idiubing ka, subsubwanda ka. Ngam 20 years old kan, subsubwanda ka pelang, burden na yun. Make sense? Now, iso nga, tatakakabsat, amuyot challenge kanyak, I'll be open with you. Nang runa, timain, our outreaches are watching. I'll be honest with you. Amuyot mesa nga narigat nga ubraak, DJ, i-unlearn yo, digijay wrong learnings yo. Nga haanmat nga ni Pastor John tinangisuro, ngam na isanay ka ti mali nga Christian life. Halimbawa, taumay pa nakigimo nga naladaw, kat naisanay mo, wrong nga nakasanayan. Hanga nalaka nga mabaliwan deta kakabsat.
Ngam no kumapela iti ka baro ka a Kristiyano, ammomon ti mabain iti Apo. Kat ammomon ti mabain nga agraam ti pastor, ken iti church nga kunam, kat nagbali na conviction mo, trabaho hamo kayat ti maladaw, eskwela di ka kayat ti maladaw, dapat takapilyahan ka maladaw. No, nairuwam ken naisigsigud ken katkasta nga panunot, haang agbali na parikot kakabsat. Husto no saan? Yun. Kaya ang challenge sa akin, sa inyo mga kapatid, lalo dito, papaano ko kayo hubugin? Because it's hard to teach old dogs new tricks. Oh. Ngam no idipela damo kakabsat, nga Kristiyano ka, kat permi nga naipasagupsup king kadetang, kat nagbibiyaga mo, haan lang hangkag bali na burden. Si kapayon ti makatulong ti padam a Kristiyano. No, danaladawan, asit gamon. Brad, ammom, diti church tayo. Kastoy. Ididamo ko talaga. First time ko to. Apo, takunam. Kakaisuna nga bisita ak. Second time ak nga taide. Kunam mo da. Third time ak nga taide. Na i-timing. Brad, nag-preach ni pastor, may panggap ka. Dagiti naladaw. Apagtugaw ko. Sana ko na, da kayo nga maladladaw. Po, Brad, permi nga nagawang dilapayag ko, Brad. Ngam kunak mo tibagik ide, usto mo dyan imbaga ni pastor, nasakit lang nga dinggan, Brad. Naimbag tahanak nga nag-quit, Brad. Nagtultuloyak. Inam amiris ko usto, iso nga, amom da kami, no Sabado, nakatutbras kami, Brad. Tapno ti Domingo ko tala bumangon, nakasukat kampay ka tamaturog, Brad. Nakabarong ako, nakapantalon ako, nakabedyas, nakasapatos tayo. Numaturog kami, kasladakam talungunan, Brad. Tapno no nag-alarm ta cellphone ng pagbangon, may tayaw, nagkararag tayaw, devotion tayaw, tayo. Kas Jay, Brad, kasi di mi kayat ti maladaw. Kas tati pa nagkita mi ti Apo, Brad. Kitam no na isanay kat usto? Oh, kas laita kakabsat, na isanay kat kada kayo iti ag-take note kan ag-realization. Awan, kakabsat. Aya, hantay na isanay. Di kita'y new believers, nga inrugik detan, tatta kakabsat, nalakakadakwada, kasi awan di jay, wala sa kanila yung point na merong maling training na kailangan buwagin. Wala yun eh. Everything is new to them. Kalang ba yata, agi-submit kay ti realization kunak. Awan, kakabsat. Kunak ba nang kada kayo? Ti pa nag-check ko realization, aginggat alas 11 ti Domingo ti Rabii. Iso nga no, agi-submit kay Lunes, nasayata nag-submit kay Latang, amahang ko check ang detang kakabsat. At the schedule ko ag-check. Apay, dito nga kaaduyo, urahin kay nga rod kakabsat. Mayat nga rod di jay. Haana, at the schedule ko ag-check ti realization, aginggat alas 11 ti Rabii lang ti Domingo. Mabanugak mo tapay, diyan ka rin mabanug mo't kakabsat. Makaturturo, kala ko maitay, nagpritsak. Ano oras kam si mangpot di Rabii? At na-cancel ti flight medical man. Ag-flight kam kumati ano ba yung oras ng flight na? 1 o'clock p.m. When? Akat, Biyernes ti Rabii, adakam di Manila, alas 10. Ag-text na Philippine Airline, your flight tomorrow is canceled, kunana. Oh. Deto, yan, nagdomingo tayo nga tadtuyin, kasano nga rot itan. Kat domingo nga awanak bakaran. Diba? O, kat kunak niya, kita man, J. Rabii, kasi amok ka ti Sabado, 2 flights, imbok na. Praise God, nakaawit kam dire. Si mangpot kam J. Balay, 11:45. Apay kakabsat, delayed. Pale, plane, always late. Pal, o, diba? Na-delay. Nabayag ka mga nakalugan di aeroplano, di Manilang kat nakabaybayak pelang, sakbi nga na panjiranway na. Di ka ado. At adot nag-cancel ti flight ti bigat. Oh. Ano oras na nag-ring kam nga ro ti bigat kakabsat? Alas 12 kam di matulog kami. Pati ubing, alas 12 natulog. Ano oras na nag-ring kam ti bigat? Oh. Ni Ma'am Kay, anos ka nag-ring mal ko? 4 o'clock. Siyak, ano oras ak nga bimangon? 5 o'clock. Ano oras ak nga naturog kunayo Alauna.
Taapay, nag-prepare ak pa iti message ko. Rinibyuk pa eh. Manor oras turugkutan, talo, da kayo, 7, sa kapila maturog-turog dita. Puunay kamuteng nga kabsat. At adupay turog, bugom siyak. Siyak ti dapat agsugol dito yung ka. Amen. Pero ministry ito. Diba? Nag-preach ako. Damdama, di kita tagalawag, umay damangan ijay. 2 oras man ang agministerak no kwan. At may-isa, the prayer request na, agad baysak. Sa tayo man nakikita jay batakan. Makaturog ako na, siyak, jak makaturog. Da kayo, makaturturog kayo? Siyak ka raw, jak makaturturog. Amman mo da kakabsat. But it is not just the responsibility nga mangpilit kanya kakabsat. It's vision. Ammom no ti pastor ket leader nga the vision nan kakabsat. Pamigat na ta vision na, pangaldaw na ta vision na, pangrabiin na ta vision na. Nakaperme, nakagagagat nga awang mga ibagaking kwa na kakabsat. Kastamat king kano na alam ti buwelom ti panag-growth Christian life mo no, sika, tinunuyam ti panagsasadutbot Christian life mo, awanan kakabsat, mapasamak king ka. Awan na pulos. Dete, no may panggap ti church, agsasadot kan. Prayer meeting, agsasadot kan. Adotras rason mon. Diba? Malam ti Domingo, agsasadot kan. No tinunuyam detan, mading kasanayan. Tinapintas nga pakaisanayam kat dete, New Christian kapelang. Kung ko naman, kura daging kagat, Brad, hintay di batakton malam. Ganun, layo no na. Brad, pira. Pakitam di kapilyata ijay. Tapos ni pastor, duwaman ti lesson na diyayong Brad, may katumalang. Ano oras malpas no ka Brad? 5 o'clock Brad. Ano oras ay makaawit ka ro doon? 6 Brad. No kahit mo, dumakas tayo pala SM. Diba? Ano oras ang torod makaawit doon Brad? 10 na. Taapay Brad, tapilag kape. Da kayo, giinom ka idi, 10 kailang nga gawit ka da 11. Tapos tumakaring kay tibigat, tibababawi ngoy na pang kay nakiinom dirabi, sakit ta ulo yo. Kadagdagsan. Nabartag ka dirabi ka. Ang ingkalatago brad, yung amin. Uray kausaw mo pelang. Kamton rabi, manan? Ingka man nagsapul ti barkada nga kainuman manan. Kasyalat at biyag mo ka. Kadi kamot mabanog ti kasjay. Sapsapulam mat. Apay itaham mo nga sapsapulan, kasulit kan kabanog mo't ministry, kasi hamo na ala je, buwelom nga grow. Kasi like a pastor, amom no jak na alat, buwelok nga pastor kakabsat, awan, agsusulita kag preach ka da kayo. Agsusulita kag gilid. Agsusulita kag check the attendance. Hanak kag check the realization, takay kayat yulat ta. Kasi awan buwelok nga leader. Ngamwas ka ti leader kakabsat, at the vision nan, nga every morning, nung nakariing kat nagkararag, Apo, ipatungpal mo ka di dito yung kunanan. Apo, tulungam, di gito yung kakabsat. Bigbigat pelang kakabsat, pampanunot, sinut tawagan na nga membro, sinut kasarita na, kaunselan na, advisean na, kasjay kakabsat. Naalam ta buwelo me. Adu kada kayo kakabsat, awang buwelo ta Christian life yon. Pilpilitam lat umay makigimong, pilpilitam ti umay prayer meeting. Haan mo nga ragsakan ti umay ti makigimong kakabsat. You lost your momentum. If there is a momentum you need to regain, it's your spiritual momentum. Dati uri awan mangublag ka, awan mangidurungking ka, awan mangibagagan ka, sikat ti mangublag ti sarilim because you have a spiritual momentum. Nakita yung kakabsat? Wala karod, da kayo maraado ka da kayo ti negosyante, no kwartat pagsasarita, nakaliptak ti panunot yo. Kasi the inclination mo jay No spiritual, agmamayo ka, kasi awan inclination mo. Hamo makitang isot dapat nga inclination mo. Wala kang momentum doon. Naawatan nyo kakabsat? Talagang Carlo. Naalan at buwelo ng vlogger. Suportaan nyo mo ito nakakabsat. Na kayo kagbuy-buya. Ni Carlo, ipakita man, tapno makita, na trupa na, tapno sa pulan, nandun na Facebook. Kabsat ti Apo ito, no, dapat sumikat nga vlogger, dapat ito, Di dyan nakaisam, di jay.
Ira. Kunak, yung na, Carlo, anat ba itulong ko, kunak? Kasi makita, nakawayat ano ba itulong ko? Gisem-isem, sendang ka ti star. O, sinendak ti star. Sinendan nyo staran? Sinendan nyo star. Teore lang, di na mo, ubranan ka kabsati ka adong star. Di ba? Kitam no naalam ta, buwelong ka kabsat, kasulit mo ka, di ma pa nagbid-video. Kitam di kita vlogger. Ulag tututo, dadatang agbid-video. Sapsapulon da, makadamag dat disgrasya. Taray, mapanijayan, disgrasya, nagbid-video. Dure nakaputputo, nagbid-video. Why? Naala na buwelo na Kastamot ka kabsat ti Christian life. So nga narigat, timang motivate daw ti Christian life kabsat ngam no na alayot buwelo yo, nakamaymayat detang. Kaduam ti apo ka detang. So nga, da kayo nga medyo nabayag, i-picture yun ta panunot yung nga kasla ka baro kay pela a Kristiyano. Nuhan nyo kaya ti ka baro, renewed latan, daanan ngam na pabaro. Kasla lugan, nabayagan, ngam na renew, na change oil lang. Amen, kakabsat? You need to gain your momentum. Nagsiyaatan no adot mentay, dito yung nga kasta ti pa espiritu kung panunot na. Ayan. So, anat ayang ko itayang? Aduti napanakon. Spiritual life. Spiritual life, kakabsat. Participation, dijay. Participation. Awang mang pilpilit king ka, excited ka. Diba? Dete talagang pampanunutam no anat sumaro ng ubraan. Among ti taong excited, di ubraan na kat pampanunutam at sumaro naman At next man ang kunana. Ang naman ka excited, Domingo, gayam itakong kunam. si mangpot kami tayo dito. Narosak si mangpot dito before 6. Mga 6 o'clock. I was there. So ako nakada kay Dirabi Napanak yan ta group chat, anak ko nakadanong kami, by the grace of God. See you tomorrow, awam maladla daw. Paunay kayo, naladaw kay pelang at dumamot. Amen? 6 o'clock, I was here. I was praying, reviewing my message. Tapos nakijoin gimong ti Australia ta, monitor. At aging gana nga no kaya dan ngagtakder, hanggang tuunay monitor ng kakabsat. Nangruna ka taong pastor da jay. Ni Nelson ti nag-preach. Kunana, mga kapatid, kunana, natangkan ti Tagalog na Magpatuloy tayo mga kapatid. Amen? Katawa yun si Nelson. Nag-testimony mo't ni Luz. Hindi may isang new believer tayo. Okay? So, that's great. After that, nagrugi tayo dito. Ito, service natin ngayon. Participate. You need to grow because you will participate. Tatagakabsat. Participation, edi pagsasaritaan tayo. Okay? Ti may saman nga developon tayo kakabsat, deti church tayo, haan lang nga DJ attendance tayo, ti developon tayo. Developon tayo kakabsat, di participation tayo, iti worship. Kastoy kami deta. Okay. Amo yun apay nga nabiyag kan napintas ti gimong kakabsat, amo yun apay. Kasi adada tao nga ti panunot ken puso na tumulong nga mangpapintas kadayjay gimong. When you come to church, ti umunad ta kakabsat, preparation. Sakbay nga umay ka ti kapilya, kasi ganito, di ba? Amom datay dito akat Pilipinas, teko natin nga agsimba ken agsamba. Anat nagdumaan ti agsimba ken agsamba. No kunada ket inti makisimba kunada. Anak na sa undi jay. Makisimba. Ingkat simbaan. Ingkat jay kapilya. Kasla-kasta ti panunot ti daduma. Intay kapilya. Simba di jay. Ti dapat ma-develop ken ka samba. Kasi may ka nagsimba, di ka mat amo agsamba.
Oh, imay kagpaiso di kapilya, di kamot amo ti usto nga panagdaydayaw ti Apo. Agkanta tayo kunada, di kamot agkangkanta, anat nangyari king ka, nagsimba ka, ngam di ka nagsamba. Clear. Oh, tata, madimanan nga mairwam king ka, ti kasta nga umay agsimba, di mo't agsamba. See? So, ti reason nga imay ka, hanggang may agsimba. Ti reason nga imay ka, agsamba. Amoy di samba ti Ilocano, agdaydayaw to worship. So, ti developan tayo, haan lang nga di attendance nga agsimba. Ti developan tayo, DJ art, ti panagsamba. So, tatakakabsat, pikpicture kami niyan ti panunot ko, nga datay ti may nga dakkel a Coliseum. Nga 5,000 ti miyembro tayo. O, di ba? Tata, hangko kayat iti 5,000 nga miyembro iti Coliseum, nga umay dala agbuya kakabsat. Dapat deta 5,000 nga miyembro iti Coliseum, umay dagdaydayaw ti Apo. They fill the house with their song. So, improven tayo kakabsat, deti congregational singing tayo. Naawatan nyo? Itay nasapa nga bigat, nag-rehearse kami. Nag-rehearse di piano, insurok kang Daniel, no kasano dapat di pa nagpiano na. Okay? Iso nga makita yun, makita yun, kita nyo man, di kakabsat, i-focus mo man yan ta video. Kita nyo man, baka dati kwanta nakaturog. Oh, anat obra data kakabsat. Ha? Nuti banda at the backup singer na. Isu damot di kita backup singer dito eh. No, hanga backup singer, isu that main singers tayo. Backup kayo. So that tumulong nga mangilid. So nga ko na, ipam mo ta mic dita. Makita yung DJ Mike, diyan nga to? DJ. Kurang pa DJ Mike, dapat adapi may sa likod. Tap nun ti kasta, no pa nagkantaan, kasi di picture na, bean nyo ta pabuyaan kay tut maminsan, mangkitak man yan ta YouTube, dete, kasla ideal nga, pangarapan tayo, nga klase ti pa nag-congregational singing tayo. Pabuyaan kay to. Kumita akto kakabsat, katkunak, tuladan tayo. Kastoy, kasi hanadakas ti tumulad, basta usto. Kasi ti goal tayo, kaya't tayo nga mapadayawan ti Apo. Anat goal mo nga imay dito, tapno maparagsak mo iti Apo. Oh, iso nga ako na, pauna yun. Amuyo di MBBE, ijen na Pastor Abante, no gayam ti bigat ti Domingo kakabsat, han nga worship service na di jay. Gospel hour ko nada. Ti gospel hour kakabsat, ag-invite that bisita. Kasi, deta unsaved nga tao, han naamot pa nagdaydayaw ti Apo. If you are a visitor here, and if you are new here, you don't know how to properly serve God. Ado tagpulpuli, gusto panunot mo eh. Kasi you were not taught how to worship God properly. Tatati ko na, you cannot worship God in a mixed multitude. Kaya na sound mix. Ha? Mekos. Mix. At the unsaved, at the saved. Di unsaved, hanam mo ti agdaydayo ti Apo. Di saved, mayat ti panagdayo na ti Apo. So, it affects the atmosphere. So nga, ti kanubigat ti Domingo, gospel hour da. Kat ti worship service da, malam ti Domingo. Malam ti Domingo. Amin, awang bisita, members only. Because only the members, the true believers, can worship God in His Spirit and in truth. Kaya ngayon, sabi ko, hindi ko naman gagayahin yon. Pero nagkaroon ako ng idea. The idea ito, I need to teach our people to properly worship God. Sursuruan kayo ti panagsamba iti Apo. Amen, kakabsat? Okay.
So, pag kumanta tayo, halimbawa, pati kayo dyan sa mga outreaches, uray da kayo nga naka-join tasum. Masapula da disiplina yung kakabsat. Ngano pa nagkantaan, tumakder kayo katagkanta kayo as if adda ka je uneg iti kapilya. Sing. Because that is worship. You are not just attending a service, ha? You are worshiping in a service. You are not just attending, you are worshiping. So even you are in your house, you should worship. Amen? Oh. So tatakakabsat, trainingan kayo ti congregational singing. Trainingan kayo. Kakanta sila, kumanta tayo ti may isa akanta. Dito man, ano ti kinanta yung imuna ti bigatan? May pre-practice tayo? To the work, to the work. Okay. To the work. Ganito. Di ba nagdaydayaw ti Apo? Sabi, kanta tayo. Di ba nagdaydayaw ti Apo kakabsat? Haang nga di accompaniment iti main. Dayjay boses iti main. Kung ano ti Bible, speaking to yourselves in psalms and hymn, spiritual song, making melody in your heart to the Lord. Mapangkakadagiti churches ita. Anat ti mangi set ken mangi lead kakabsat. Iti worship da. Music. Number 1, drums. Once kakabsatan nga DJ drummer, inala na ti istiknan, kat nagsimba na, it creates a psychological atmosphere nga kunada, addan ti Holy Spirit. Yun, talagang ramdam na. Ag sound tumot, dete worship leader ang, yes. Yes, Lord! Alam na, Jebuelo na, di ba? Tayo hindi. Sakbay nga imay ka, nakasagana ta pusom. Haang nga ditoy, iset tay pela ta pusom. Kasam ta imay ka, nakamisuot ka. Diba? Dakay mo ta member, sursurwang kayo. The right worship, when you come to church, come with a prepared heart. Umay ka nga nakasagana ta pusom ngagdaydayaw iti Apo. Unton malam, di batak? Da kayo ngaglugan ka di kita MB, jeep, kan makilugan. Di tapela lugan kakabsat, agkang kanta kay dapat ditan. Hangag tuturog. Paturog kayo ito nagawid kayon. Amen. Tapela lugan nagkang kanta kayon. Tap no sumangpet kay jayang kakabsat, nakasagana ta puso yo. Oh. So timang dala ti worship kakabsat, ket digije agkanta. It's the choir. So, nakigtot digiti AB, ita yata pina-disarrange ko man ti sistema ti ko, na biglada. So nga medyo handa pela unay maala ti buwelo na. Pero kakanta yung choir, malakas. Diba? Tapos, when we sing with understanding. Anat understanding? Ti usto nga pa nagdaydayaw ti Apo, di kang kantaem, maawatam. Haan lang nga mariknam. Kasi uri di ka nagkanta no napintas di music. Halimbawa, charararara, rara, charararara. Anat marik na yun? Yun. Diba? Halaga jay mariknam. Dapat maawatam. Kat jay mariknam, gapo ka di jay naawatam. O, limbawa, kantaan tayo man DJ ko, DJ, ano yung Jayan? Di man Amazing Grace, just a basic song. Just put the Amazing Grace. Oh.
Padasin yung namnaman ti kay papanande, ta kanta nga minog, kanta kayo. Ang adik kang kanta ka, Amazing Grace. Oh Brad, man, how sweet. Nagsasamba ka ba? Hindi ka nagsasamba eh. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. Praise within. Nagring sa cellphone. Nagsasamba ka? Hindi ka nagsasamba. Kita nyo, plus taran tayo kakabsat. Hindi tayo nagsasamba, pero nagsimba tayo. O ngayon, pag-aralan natin ang tamang pagsamba. I tell you, if you learn that and practice that, uri awanak dito, nakabibehave kayo ah. Amen? O sige, Amazing Grace ha. Anak ko na ito, Amazing Grace. Anat parabor, wow, nagsamitan ko na, di ba? Ape nga nasamit di parabor, insalakan na. Ma-appreciate mo ti pan nakaisalakan mo. Oh, idi napukawak, ngem nasarakan na. Ket gapu da ita, tibiyag ko naragsak. Ape nga naragsak, uri ado problema. Ape naragsak, uri awa makukwarta. Hello? Ape naragsak, uri ado saksakit. Kaputa, danti apo kanyak. Parabor di jay. Yun, ganun ang pagsamba. Maawatam di kang kantaam. Oh, Pastor, mabalim ba nga kanta kami kat medyo akidam kami? Mayatlat ta, ngam kumita kamot lang ah. Kasi tap no makita mo di song leader. Nagprolong di song leader, terdiretso kamot ta. Hindi si kalat derdiretso. Oh, second verse, anak ko na. Ti parabor ana amuak. Isut mangted namnamak. Punay ka detang. Hangat akwartam tinamnama. Hangat apigsam, tamapukaw tapigsam. Jay parabor ti apo tinamnama. Uray kaslawan namnama ti langlangam ita. Ngam iti apo kakabsat adanamnamam kan kuana. At makita ti lang ata yung problemado, pressured, stress. Kita man tarupa takaabay mo pressured. Diba do't problema na dadagsan na? Nagpategen ti ayat na kanyak kunana. Idi anamatiak. Wow! Third verse. Ti adu unay apeg God. Amuyot peg God kakabsat? Dakay ngayang people amuyot peg God? Ano peg God? Ha? Pigpigad di jay. Oh, pigad. Peg God. Dangers of life. Nga inak na lasat paunay kan. Wow. Di kayo malagipan, di pa nangilasat ti apo kada kayong kakabsan. Di ba? Gapu, tilaing ko? Haan. Gapu ti grasya na. Inlisinak. Kat aramida na deta, ingga nga gloria magtengag. Apo na ikan. O verse 4, anak ko na dyan. Inton at datay, iti Amerika? Han. Inton at datay, iti Hong Kong? Ijay gloria. Ranyag awan pumada. Han yung tumasapulan ti gel. Han tumasapulan ti pumada, di langit. Tata Victor, di ka di mahilig ti pumada. Awan ton, Brother Ruby. Di ka nasawan, awan pa kaisukatan na nga rin. So kunak kada kayo, listen, people here talk about the things of this world, gain, fame, glory, wealth, riches. We talk of heaven. No awang king kadeta nga perspective kakabsat, maiguyod nga maibuyog ka kadagiti na inlubungan. Ngam no na inlangitan ti panunot mo, hangka nga maibuyog kadakwada. You know, our glory, ano ko na, intay agkang kanta, sintonado ka itang ijay hanton. Titabeng, pagdayaw, kenkwana, itahan na makayayo, inton, makayayon ton. Ragsak awan inggana. Amoy, di nang itulog kadagam dirabi eh.
Pastor, may question ako, kunana. Bakit? Pagdating ba natin sa langit, ma-erase ang memory natin? Sabi ko sa kanya, bakit? Ayaw mo bang ma-erase? Di, tanong ko lang. Di, tatanungin kita. Parang ayaw mo yatang ma-erase yung memory mo eh. Diba? Di, gusto ko naman, Pastor. O yun pala eh. Wala na tayong pag-uusapan pa. But doctrinally, when we get to heaven, the former things will be erased. Do you know what that means? Heaven is so glorious, you can never remember the glory of this world anymore. Isong ano sika, ma-amaze ka pala nga sobra-sobra ka, digitin na ilubungan. You better look up. You better level up your perspective about life. You can talk of the world all day long. I will sit there, be amused, but I will always be looking up to heaven. Awang kas jay langit ha. Magapangkam di Europe, no palubos di Apo, kitam di jay, ano di Eiffel Tower, awang kas jay langit ha. See? No kas jay ti mindset mo a Kristiyano kakabsat, nakatib-tib ka. Amen po ba? Oh, kantaan tayo mga rod ita, amen? Okay, ito ka Ramon. Dapat nakaisam ka mo, tagtuktok ka ra. Amen? Oh, sige, practice tayo ha. Tumagdal tayo, amen. Oh, hindi kita denta Zoom, tumagdal kayo. Okay? Hindi kita denta outreach, tumagdal kayo. Kanta tayo manapigsa, come on. Sing. Di Darig tayo di pa nagsamba? Kasi maawatan di kanta. Okay, second verse. No apuyo di alto, ag tenor. You sing your part. Okay? Ready? Usapon yung drums? No need. It's the vocal, the voice, the lyrics that worships God. They're not. What a day that will be, Ilocano. Etay hantay panunutan ti agawid, eh? Ag-rapture ko man. At danto
nyo naman sarili nyo. Praise the Lord. Diba? Gusto nyo pa bang bumalik doon sa patay na pagsamba o yung ganitong buhay na pagsamba na? Doon tayong bumalik doon sa patay na pagsamba. Ito na tayo, buhay na pagsamba. Oh, gagawin natin muli yan mamayang hapon, ha? We will sing many, many songs. Hanggang matrain tayo. Ha? Amen? Oh, are you blessed today? Let's bow our heads in prayer. Oh God, thank you. Permi apo, nagsiyaatan ta, naiparik na ka, naipaamis, naiparealize ka da kami apo. Di pa nang big kan ka. When, agpaiso apo, amumit umay agsimba ti kapilya, ngam di mimut amu ti usto nga panagsamba. Iso nga ita apo Diyos, partena deti lesson mi ti maturity, nga amumi ti agkanta nga na estilo, agdaydayaw, mangitud ti tithes and offerings, agdingag ti mensahe, amumi apo Diyos ti usto nga panagserbiging ka apo. Kat itang arod, agawid kami, balunan mi digito yung mensahe, kat agsubli kam tuman to numaluman apo, para ka DJ Gimong mi di batak, anadam ka ti panagawid tunggal maysa. Thank you tayo, naiwanan na kami apo Diyos, bayat iti panaglabas ti bagyo. No daman dagiti bagyo ti panagbiag, nga laslasatan dagiti kakabsat ita apo dagiti anak mo. Dawatek apo nga marikna dati presensyam, makita da kaditi namnamaken ka, kita da dagiti purpose ken rason mo, no apay nga adda dagito nga sufferings ken bagyo ti panagbiag. Ket apo dagiti kakabsat alaget ni no man pay nadagsen ti panangibagak itay, ngem sapay apo tati puso mi nalambot nga umawat iti saom. Nga adu dagiti nabayag nga Kristiyano ngem DJ nga rod, nairwam iti hanausto, napanuynuyan, nabaybayan, digiti wrong nga practice, kat ita apo, masapol nga ininot nga makorihir, tapnon ti kasta apo agmature kami. Lord, thank you for a wonderful church family nga nangipanam kada kami. Tuloy mga sustainant ti adipon mo, ti pamilyak, ti Pastor John, ti Mama, digiti pastors mi, kan ti pamilyada, digiti coordinators, thank you for their labor of love, the staff, all the AB, the drivers, the ushers, everyone, and all the members, dear Lord. Thank you for our visitors today. Dismiss us now with your blessing. In Jesus' name we pray. Everyone says,